Lakhipur online putok saba August kitang ani thangja numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao Dr. Bhupen Hazarika ki chahi chama suba mapok komon thoromda saruk yananaba Pradhan Mantri Narendra Modi Guwahati dala kadori Jiribam District Hospital da patient nataba singna ayaba yaudana changdana bahairi Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Thoramda Saruk Yananaba Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Memorial Trust na haijarakli Lamyan ba Hizam Irabot Ningsing Lup Jaipur ki President Leichombam Biramongol Laikhidre Nijut Moina Scheme ki Makhada Assam University ki Phangpham Thokpa Nupi Mahiroi Singna Thagi Lupa Lising ani Makhai Tawduna Phanglagani Assam da Handak June Thada Chagi Pothok Puthokpa Chada Taranithoi ki Changda Hanthakre Assam University amasung Toklai Tea Research Center ki marakta yanache ama khodiek pinakre Maipak amadi Yaifabi Taekwondo Association ki sanaroi singna medal kamaram lawrakre amasung Jiribam da sanari bakang tournament tangasi LEC Babu Paraga Ichel Club Dibonga sanaragani Haujik mapungoi bapau tabirase Dr. Bhupen Hazarika ki chahi chama subu mapok komon ga mari lenana Chahi amachumna pangthokadaba thoromgi saruk ama oina Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma ngarang portal ama launch tawkhre Lakliba September gi tang 9 dagi hauduna Khanapara Veterinary College ki sanabungda pangthokadaba haudokpagi thoromda Pradhan Mantri Narendra Modi na chief guest oina saruk yagani thoromda Pradhan Mantri na Dr. Hazarika bu ningsingduna tongan ba loan singda iba mahaki punsi wari gi lairik amadi ningsing senyek ama suphongani hairi Khongsada sida Pradhan Mantri na Darang Jila da project ahum haudokani amasung Guwahati Ring Road ki urep uyung sutamgani haina Mukhyamantri na phungdokhi aduga Kendra gi Home Minister Amit Shah na August ki tang 18 da Assam da laktuna Anoba Raj Bhavan sangagani hairi এই ফাংশন খনৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন জিলা উপায়ুক্ত 50 গৰাকীকৈ মানুহ নিজৰ জিলাৰ পৰা আনিব যি সকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা জীৱনত সান্নিধ্য লাভ কৰিছে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত আন সকলৰ উপৰি আন অনুষ্ঠানৰ উপৰি আমি এটা বিশেষ কাম এটা কৰিব খুজিছো সেইটো হৈছে অসমৰ 1000 শিল্পী একেবাৰে সিনিয়ৰ জনৰ পৰা কনিষ্ঠতম জনলৈ 1000 গৰাকী শিল্পীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম যি নেকি ভূপেন হাজৰিকাৰ গান 23 মিনিট সময় তাতে পৰিবেশন কৰিব প্ৰত্যেকটো গানৰ এটা এটা ষ্টেঞ্জা আমি আৰম্ভ কৰিম অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ Jiribam gi Uchatholda leiriba amata ngairaba District Hospital asigi Medical Superintendent oiriba Dr. Muhammad Yunus Alina July gi 13 da thokiba notice amagi matungina patient nataba atei third party singna hospital da changma matamda changbagi pung 9 gi mamangda aiba cherol piduna ayaba yauna changnana bahairi masida vendor contractor external service personnel organization representative amadi media personnel sing yauna formal aiba cherol ama piduna hospital da changba yagani hairi masi maruina hospital gi environment po masak phajanaba lunana leinaba amadi secure oina thamnabagi pandamda lokatpa thorangni haina pawsin hairi Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Memorial Trust na Lagliba August ki 13 da Silchar ki Itkola Lambi da leiba BJP Kasar District Loisang da pangthokadoriba Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Thorom da saruk yabiranaba amasung lubasibu sawatpinaba haijarakli Thoramasi maipak na pangthoknabagi damak ngarang sub committee amasu semkhre hairiba sub committee asida Anup Singha bu convener aduga Nibarani Singha Renurani Singha amasung Puspita Singha bu co-convener oina khanki amadi Motilal Singha bu treasurer oina khanki hairiba thoramasida saruk yabiranaba Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Memorial Trust ki chairman Satyendra Singha spokesperson Okram Lakikanta General Secretary Bishwajit Sharma amasung Vice President Ketrimayim Umanandana miyamda nulukna haijarakli Laiba 13 August me abro mo lakpiduna Tikendrajit ki Ningsing Memorial mapung pan awe tam nolukto ningsing jadi adugo loinana akoi Tikendrajit ki statue ma phamon roi tam akoi Silchar Sohor ki Deputy Commissioner
MLA MP दा निसिंग न लाखपसे कुरे अदुबु हुजिक पाव लाइव पत्तबदगी हुजिक पाव कोई तिकेन जुट की स्टेचू की मफम असी कोई फंगरी अदुना मतम खरनी मनद दे सोदन फंगनी सिलजडी MLA दीपान चक्रवर्ती मसामन जाय अकोई तिकेन जुट की स्टेचू की तमक मफम पिनी आना अदुबु केरमी पीदम न खंगम दी अंद की खरने दुमि हा अनि अहुम मनन तिगा तिकेन जुट की स्टेचू की मफम फंगनी ऐसे एगी अचेक्ट थाजबनी अदुना अमुक हन्ना निसिंग जरी तिकेन जुट की निसिंग नुमित लुक की तरफ्तगी अकोई अमुक हन्ना निसिंग जरी लाइबा तेरे आगो बी तिकेन जुट की निसिंग नुमिदसी BJP ऑफिस ता मैं आप्रमो लाखपिदुना तिकेन जुट की निसिंग नुमिदसी मफम फाना तमा तिकेन जुट निसिंग बुक कमिटी दिगी बुक कमिटी लमयानबा हिजम इराबोट निंगसिंग लुप जयपुर की प्रेसिडेंट लेचोंबा बिरमंगोल हौकिबा जुलाई की 38 सगोलसे निमित्ता मसागी अनाबा मनमरम ओइदुना लेखिदबा मतमदा मसागी चही 63 सुख्रे इंग कुमजा लिसिंग अनिगा सुबना तरेता इंडियन आर्मी दगी थबक दगी पोथारबा मतुंगदा लैबागी थौरम क्यादा महाक सरुक यारमे हौकिबा चहीदा माइफागा कुसमनदुना जयपुरदा लमयानबा हिजम इराबोट के स्टेचू खिनबदा लुप की प्रेसिडेंट ओइना अचौबा थौदांग लौबिखि महाकना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफा अमदि लमयानबा हिजम इराबोट निंगसिंग लुप जयपुरना थमोइसोकना नुंगाइतबा फोंदोरकपगा लोइनना महाकी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी हाइना फोंदोरकले असम लेंगाकना मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की लुचिंग मखादा निजुत मोइना स्कीम असी असम यूनिवर्सिटी सिलचर की नुपी महैरोई सिंगदसु स्कीम असी कॉन्सिनख्रे थौरांग असिगी मखादा बेनिफिशियरी पोस्ट ग्रेजुएट नुपी महैरोई सिंगना हौजिक था खुदिंगी लुपा लिसिंग अनि मखाई तौदुना फंगलगनी सेंथंग असी अखनना सेंट्रल यूनिवर्सिटी असिदा पोस्ट ग्रेजुएट मही तमलिबी अमसुंग लुहोंग्रिबी नुपी महैरोई सिंग ओइगदबनी स्कीम असी मरुओइना चही नौना लुहोंग थिंगननबगी पांदमदा नुपी मचा सिंगबो मखाताना मही तमहंदुना सेलगे मतेंग पांगबनी स्कीम असिगी मखादा क्लास 11 दा तमलिबा महैरोई सिंगना लुपा लिसिंग अमा डिग्री की अहानबा चहीदा तमलिबा सिंगना लुपा लिसिंग अमागा चनी यांखै अमसुंग पोस्ट ग्रेजुएट की अहानबा चहीदा तमलिबा महैरोई सिंगदना थागी लुपा लिसिंग अनि मखाई तौदुना पीगनी আমি 6 আগষ্ট তাৰিখে অসমত সকলো মহাবিদ্যালয়তে এটা হবলগীয়া অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি নিযুত মহিলা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰোঁ आसामदा हंदक जून थादा चागी पुथोकपा चादा 32 की चांगदा हंथक्रे नोंग ताबगी चांग वाटपना मरम ओइरगा चागी पुथोक हंथगिबनी हाइरी इंडियन टी एसोसिएशन की असम ब्रांच की सेक्रेटरी मजूरजा बरुवाना हिरमसिगी मतंगदा हाइरदुना हौखिबा थादा नोंग ताबगी चांग असि नॉर्मल दगी चादा 30 दगी 90 फावबगी चांगदा हंथखि हाइरी मसिना चागी पोथोक मखाताना हंथरकपगी अकीब पोखले हाइकी पनबयाई चागी पोथोक चांग वांगना पुथोकपा अपर असम की पानीतोला ढंगा खाद अमसुंग दुमदुमागुम्बा मफमसिंगदा इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरे हाइरी असम यूनिवर्सिटी अमसुंग जोरहाट की टोकलाई टी रिसर्च सेंटर ना पुन्ना चागी मरमदा थिजननबा MOU अमा खुदियक पिनखरे असम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव मोहन पंत की ममांगदा टोकलाई की डायरेक्टर डॉक्टर वेंकटेश सिल्वराज अमसुंग असम यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदोष किरणनाथ अनी की मरक्ता खुदियक पिनखी एग्रीमेंट असिना रिसर्च की लमदा चौकटपा पुरकलगनी अमसुंग चागी पोथोक अमसुंग मगुन हेनकलहनबदा हेना मतेंग पांगलगनी हाइना BC ना फोंदोखी याना चेरोल असिगी मतुंगिना असम यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सिंगना टोकलाई की लेबोरेटरी सिजनब यारगनी मसिना अनोबा रिसर्च की खुदोंगचाबा कया सेमगलगनी अमसुंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मखादा चागा मरी लेनबा इंटर्नशिप ट्रेनिंग अमसुंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स कयासु हौदोकनी हाइरी मणिपुर सरकार की ओइबा epao सिंग मियामदा लाइन फंगनबगी पांदमदा गवर्नर अजय कुमार भल्ला नंगरांग ई-गेजेट पोर्टल अमा लॉन्च तौख्रे egazette.mn.gov.in हाइरिबा पोर्टल असिदा मणिपुर लेंगा की गेजेट चेफोंग सिंग मियामदा डिजिटल फॉर्मेट ता फंगलगनी हाइरी मेटा अमदी एक्स कुंबा अचौबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगना टोगा संदोकपा थिंगनबा अनोपा पॉलिसी कया अमा लाउथोख्रे
makoina AI sizinaduna yumpham yaudaba content sing amasung fake account sing athuba matamda lokthoknaba honaragani hairi thawrang asi malemgi miyamda achumba pau phanganbagi pandamdani hairi platform sing asina fact finding organization singasu makhatana punna thabak tawminagani haina khanganki Guwahati gi Nehru Stadium da July gi kunipan dagina kuntramathoi phawba pangthokiba nifu suba State Taekwondo Championship lisingani ga kunmanga da saruk yakhiba Jaribon Hailakandi dagi Maipak amadi Yaifabi Taekwondo Association gi nupi macha amadi nupa macha sanaroi singna medal kayamarom lawrakre punna sanaroi tara marina saruk yakhibada L Wanglen na gold ani M Apizit na gold amaga silver amaga M Satlen na gold ani K Ivana gold ama S Ariana gold ani S Lebak Lemana gold ani M Langbansana na gold ama amadi bronze ama aduga under 60 da saruk yakiba Dr. L Rajkumar na gold ama lorokhi apunbagi oina gold tarani thoi silver ama aduga bronze ama lorokhi sanaroi sing asina medal kya lorokpasida Maipak Taekwondo Academy ki president Retired Colonel Sanasam Binod Biharina Hainingai Leitana Harawo Phongdorokli Maipak amasung Yaifabi Taekwondo Academy Jaribon Lalagi Chief Coach amadi National Referee Dr. L Rajkumar ni haina Maipak Taekwondo Academy ki Technical Director Konsam Robindro na khangalakli Jun gi tang taruk tagi District Kang Association Jiribam na sinduna Dibong Kuno Community Hall gi kangsangda kangkhut tara taruk na saruk yaduna sanariba ahanba Mix District Kang Tournament lisinganiga kunmanga gi ngarang sanakiba ani suba quarter final knockout match ta YLC Dibong Kuno na MITL Jiribambu Panjal Taranipan ani damaiti hankre MITL Jiribam tournament asidagi laihore match asi N Kiran amadi H Inau Pisakna referee amadi scorer gi thodang lobiki tournament asigi ngasi nungtilpung amataba matamda ahum suba quarter final knockout match ta LEC Babu Paraga Ichel Club Dibonga sanaragani Nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July lisingani ga kunmanga session gi damakta UGC na recognize tawraba thataruki oiba paramedical certificate course kaya gi damak mingchanba haujare dental assistant ECG assistant nursing assistant rural healthcare multipurpose health worker emergency and ambulance attendant naturopathy and yoga science phlebotomist amadi x-ray technician gi course tambiningba singna July gi tang kunthra gi manungda mingchanbi ba yaragani arts science natraga commerce ta 12 pass tawraba singna self employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University gi makhada hangdok sabani Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitei Khunmanakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsinbirago akupa marol gi damak mobile number 9395732456 natraga 9706554286 number asida pau phaunabiu
Lakhipur online channel asibu yengbiribasingna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidribasingna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba paw mukhanna Dr. Bhupen Hazarika ki chahi chama suba mapok komon thoromda saruk yananaba Pradhan Mantri Narendra Modi Guwahati da lakadori. Jiribam District Hospital da patient nataba singna ayaba yaudana changdana bahairi. Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Thoromda saruk yananaba Shahid Bir Tikendrajit Ningsing Memorial Trust na haijarakli. Lamyan ba hizam irabot Ningsing Lup Joypur ki President Leichombam Biramongol Laikhidre. Nijut Moina Scheme ki Makada Assam University ki Pangpam Thokpa Nupi Mahiroi Singna Thagi Lupa Lising ani Makai Tauduna Panglagani. Assam da Handak Jun Thada Chagi Puthokpa Chada Taranithoi ki Changda Hanthakre. Assam University amasung Toklai Tea Research Center ki Marakta Yanachi ama Khudiek Pinakre. Maipak amadi Yaifabi Taekwondo Association ki Sanaroi Singna medal kayamaram laurakre amasung Jiribam da sanari bakang tournament ngasi LEC Babu Paraga Ichel Club Dibonga sanaragani. Lakhipur online YouTube channel gi paw sanduk chaba ngasi gi oinadi matang asidaloi jare.